awungitshene nje inkunzi yombhemu madoda ijongo lakabo lidla uBrainwood lase lidla iomega phansi engabe lidle uabeta uthi uyalalela usulizwa selithi ayibandla maye babu yinje le uthi kuyakelekeqela ukuthi hawu nezitabane sizagqoka uBrainwood awukahleni babhemu lento la kuyona yasemlitsheni lento akuyona yasemandaba yasemlitsheni because emlitsheni vele siphusha umtsizwa yabona so uyabona nje la ungaphushwa khona umtsizwa oqhamuka nezitemu lezitabane itemu labafazi hayi bandla cabanga nje ijongo selisho leyo nto le hayi kahleni babhemu seniyabhayiziseka ngempela kokugcina ke manje ngiyala bengaqhubeka nje ongcingili kodwa hayi mawulijongo nje uyayibona nawe lento ukuthi akuyona ke le ngiyalahlekuseka ngempela iright nje ishiwo lo umnikazi wayo ngoba vele umiso kochacho kanti nako Olive Hotel untombi eziningi angazi kwashaka cima kanjani uyabona amahloni kimi cha bafethu angifuni ukuthi ngize ngande kakhulu kodwa nje yabona le akuyona ayikhohlwani babhem lento yamatemi semlitsheni yimi umnikazi wempuphu ngithenge ekhaya ngithenge egoli ninokwena ukuthi nje ninqolombise mase ngiphakile yabona nje kahle lento yamatemi phumani kuyona yenu into yasemlitsheni kukhona nani ningachoma ngakho kuningi yabona but lokhu kwamatemi niyaforsa ayikho egazini kunina ngoba vele aninabo umsizwa qhaweleni aninabo umsizwa vele linobufazi too much yabona usho ukuthi khona umuntu ongaqhamuka namatemi esanaka indaba zabantu esanaka indaba zabafazi bayangizwe esanaka indaba zezingane kaMthande enompumpu we mayi